Među dosadašnjih 12 u horoskopu bi prema astronomima trebalo da se nađe i novi, 13. Zmionoša. Njegovim ubacivanjem između Škorpije i Strelca dolazi do pomeranja svih horoskopskih znakova. Zmionoše bi trebalo da budu svi rođeni između 29. novembra i 17. decembra. Novi znak je srce zodijaka i pokretač ostalih znakova. Simbol je novog života i početka. Kakvo objašnjenje postoji za novi znak? Astronomi tvrde da se kosmos promenio. Pluton više nije planeta sunčevog sistema, pa bi trebalo korigovati i zodijak. Ali ako se kosmos toliko promenio, zar ne bi onda trebalo promeniti način računanja vremena i osmisliti novi kalendar? Pojedini stručnjaci se pozivaju na kalendar Maja, koji se sastojao od 13 meseci, to jest 13 sazvežđa. Zapise o Zmionoši zagovornici pronalaze i u Bibliji. 13. znak vezuje se za Isusa, a ostalih 12 astroloških simbola za 12 apostola. Da li je Zmionoša tek sad otkriven? Ne. Zmionoša ili Ofiukus otkriven je još u antičko doba, ali je poreklo njegovog lika i dalje neutvrđeno. Predstavlja se kao muškarac sa zmijom omotanom oko štapa. Uglavnom se vezuje za grčkog boga zdravlja Asklepija ili za Herakla koji je još kao beba u kolevci udavio zmije. Zašto 13. znak do sada nije prihvaćen? Iako Zmionošu koriste pri tumačenju horoskopa, astrolozi smatraju da je čitava priča senzacija bez pokrića. Astronomi pak priznaju Zmionošu jer je to veliko sazvežđe, dok tumači horoskopa tvrde da je ono samo jedno od mnogih.